Pohiva Siaosi malo mo tau ma fia fini. Ia mo tau lava se ti tau ma fia koin. Malo. Siaosi koe lava ke ni ai me mahina e taha pe ko osi pe nai ha mahina e taha. Ai popo tala noa ko ia na ke whakahoko pe mo sea o e core team se Mississika. Pe ko mo wa o mai ki he aho ko ia ane a fi mahalo koe aho ia na e whai ai ho mo po tala noa whakataha pe mo sea ko ia o e komiti a kakai pe mo e sekretari pe he FOKI ke se Mississika pe mo koe. Kua au pe ko mo wa o ki ha whaahinga whelotoi pe ko e hae tūkunga na mo wa o ki ane a fi. Ia kata se tita koe tala noa koe ni koe initiate e au ihe whakaamu ke whaihanga au e whakataha. Pe lava ke whakatala noa pe mo se e kōtim. Ko uhi koe mahu inga ke te kumau tolu ai kakai. Koe ki toka ngau ki au. Koe ki toka ngau ki au. O mahu inga na mahu inga ke te au ai kakai. Pena ku whakaamu ke whai hatala noa pe mo se mis. Ko aha way forward. Pena ku initiate lewa tā noa. Ko ni o lawa te ulaki. Mahu tala noa. Pea te mau me whainga maria ma te whai tala noa honoa. Pea mahina pe ka te au o whainga taa. Koe pe e kai pe ke lawa wha te tau raki. Pea naku kore rewa ke se misa whainga maria. Pe lawa ke aloato ai sea pe mono toko ni makau me mipa. Pea mehe poate koe ni akakai ke nau tala noa. Pena e tali lere se misi. Nā kai o kau ke tala noa koe ni nau whaam ke tuang pe tau ataina e nau tala noa. Pea nau o atu lewa ke ai ane ahi. Nā lawa tala noa ni mahana mi hoa tolu. Whatatau ke report e sekretari. Pea nā e report mai ke te kumau tolu ane ahi. Pea nā e te haupe sea o ui au. Haupe sea o ui au mo whakaamu ke mau whataha. Ana tolu, ain koe na nau o ko o whataha mo se misi. Pea te ui pi au ke mau whataha pia mo nau tolu. Pena lawa whataha koe ane nai he hongo fulu. Nā whenga te whanongo koe hā. Ai ola e nau whataha koe ane pō. Pea nai whakahauka mai ke au he sea kau mai sekretari. Ane nai ai ola e nau tāna koe ane pō. Pea mahino ke te au. Whatatau ke whamatala e sea. Pea mo sekretari. Oku ikai ke whaha. Tau laki Whatatau ke ripoti koe ne o mai e sekretari. Koe whemau e sea, e se misika ke veteki ai poate koe ni ai kakai. Ka mauangi peo. Kai oangi o mātuku ai poate o tatanof hono whahenga. Kai ngau e gipe ai koa team koe poate.PEA. Ai koe FOKI pe ke whitu pe koe na e kamata mea. Koe angaia a ripoti mai koe ni mo ngahi mea ke hepe. Kana e mahino ke te au. Na ika ke tāri. Ka whaamu a sea ke o FOKI ange. Pea vete ke poate e kakai. Na e whao koe ni e kakai. Ka tatamatuku hono wāhenga. O whao e upoate koe ia o antape malu pe i koti. Koe tūngai ne au ke tala noa e se tita. Koia. Tūngai ne au ke tala noa koe ni a e sea koe komite e kakai pea mo se Mississika ane afi. Nā ke toi pehe whauki na iaha mo tala noa pea mo e komiti koe e kakai i he pongpongini o e ahoni. Koe ha e taumua o e tala noa koe ia pa koe ha e ola o e tala noa koe ia. Koe tala noa koe ia koe nā mai pea te whakahoko mai kau ai anga e whakakau, e nā whakakau. I e hiri e nau tala noa koe ni pia mo se misi, mo ripoti ma e nau aiola e nau tala noa ke te au. Ki mu aia, mo hange pia mau whataha, ki mu aia pia nā tokio e ui whataha rewa ai poate. Ke nā ripoti ki ai, mo atu e nau FOKOTU'U ki e poate. Ke tok entose poate e anga e nau FOKOTU'U mo nau whakakau. Hiri aiola koe ia, ai e whataha noa. Ko ki tā noa ia ni hu, ko mai pia o whataha mo au, ke o mai e nau anga e nau sio ki he tala noa na e whai. Hange pia fu i ripoti mai pe e tala noa na e whai. Mo o mai e nau whakakau.
Koia. Aia koe tō koe he taimini, ko o mairi poti kia te koe, o kuiai ha o whakakaukau ke toi, koe ha o whakakaukau ke ri poti ko o mai, o ko ke loto ke tari, ai whakatu'u ko ia, ai sea o koa team, ke FOKI ange, pe a veuki ai ko miti, koe ni ai kakai, ka FOKI taha pe ki he poate pure, ai a koe i koa team, o ko ke taria, pe o ke kai ke tari no mai pe ki ai whamore more Siaosi. Ikai. Kai ke Taliai, se te tai, ko tari no tahape. O ka hao hinga kai ai ke tari? E se te ta. Ko ngahi makatu'unga koe na kumawahe ai. He kai ke te lawa hatahaia o. He kai ke te lawa ai o whakatonuki. Ke makatu'unga hau toi FOKI. Pia ko we have come a long way, me ai. O a umai ke tu'unga koe mi. E tai uhinga ia se tita. Ko uhi he ko fie maua ke FOKI, ke tamate ia poate kau FOKI. O koe ke PEHE'I ke FOKI pia ka tupe poate ke mo'ui. Pe tamate e poate. O fie maua ke tamate e poate, kau FOKI au ke koati. O koe ke tui PEHE'I se tita. Koe poate nia na e, koe mente te nia e kakai, pe de attempt e kakai ke FOKOTU'U e poate koe ni. Aini ko koha malu ai. Pea ko pehe koe ke te FOKI, na feu mai pe kiau e sea. E ki mua pe o mai ne opinion, e ne view ana ia na ni feu mai kiau. Pe te FOKI. Pe lau tangi pehe koe fie mau ia koe, i reporti mai koe. Nau ko silo pe au, ai ola koe whataha ki mua pe whakahoko e se tika. Ai whataha koe ni, Kāna e mahu inga pe ke poate, ke nau exhaust, ai ngahi, Fonga kotoa pe, ke whaiai ha whakataha. Mua whamapopo, maunga whakataha laka ki mua. Ok. Siaosi, koe whaunga ngā aki he komiti koe ni a kakai, koe nau whenga, i he i halanga kotoa pe ke mahino, o ku nau exhaust avenues kotoa pe, ke whaiai hanga ue whakataha moha pia moe koa team, ka koe kai ke lava. Whe koe, ko ke osi exhaust, pe a ngahi whaunga kotoa pe, ke lava ke mo ngā ue whakataha, ki tala noa mange ke ta whaaki koe ia. Io, se tita, ne te e peke umawahe au ia, na swai pe e uponga ke heia, Na tari pe au ia ngahi mea kotoa pe na e hoko. O au ke tuunga. I he whakaamu, e motuani e lawa po fakalelei. Tō e mau whakataha ko lotonga au koe poate, Na e mau whakataha ko tui ko whakatara noa ke whakataha na e. Na e ui o mau o ki e hotere, deadline, tano whai mau whakataha ko ia. Pea, koe whaunga pēna whenga ke whai a whamao popo, Pēna te whai mau whakataha taha ko mau ki retreat ne whai ki hifo. Moe atempe ke whai ha whakataha. Pea au koen ke e kumawahe, nā whakaamu au e se tita ku nau whie maari nau tolu, ke nau alua nau tolu. Ka pau ku mawahe me nau tolu, pea nau tawataina nau tolu move forward, without me. Ka ku, anyway, te whai mo atem koen ke te whai talatala noa he kui tua. E mo whenga ke whai hatala noa, pe mo sea, koe haha mea te maha wa compromise ka mau mau, Ka nau whotuat ke sea. E whe mo ke tau o mai whamau opo ke poate ko ni o poate e ka whai. O kai whe mau e ke o mai ke au pe te waat ka nau tolu. Ko whotu e whoi platform malohi, kakai mo kau poupou. Me he mandate na whotu e he kakai. Ko ku tui fokia a aku se tita. O toton ke maalunga nge kakai. Ko na tole whai tutu ni ke kau whafunga. Not the other way round. Ke whai tutu ni kau whafunga ke kakai. Pea, na whai atem ke he whatahakoni, pa lava ma whatahatoa. Moe kaipe ke si atu ka ha mam. Me he mui tānolo. Pea nau whotu urewa, ki a semis whewe ke o mai a. Ai poate ke nau talanoa. Na Pea koe FOKI mai ni koe e poate. Koe ne ngari koe ne osi e nia. Koe ki o te si atau, toi ia i hawhahinga whonga mua whainga mea e ta. Toi hato e tala noa. O koe piki si atau te hawhahinga mahari. Right. Ke te whainga hawhamapo. Ko tui au se tita.
o kai ki totonu ki te foki poate poate ki au. Ma whama apa mato foi platform kon ko fotu e kakai. E mau ki ai o whai whama apa kia. Ka kukai ke hoko ia. Na watu ani afi mo whaka amu. Ko lau maari ko whamatala se ko lau maari na wo mo ia. They were very positive mo amanaki. Ko hui ko whanga maari ko tuku mai. Kana au tolu na nau pe na ko no ko whanga maari en ke whai e rewa tala noa. E rei pa mo sia. Kana nau foki mai pa ko ola ko na report mai na whai whamatala mai ka te au ni u. Pea PEHE'I ko ne lalai. Ko ke te ko tu ko Oscar to avenues ke FEIA. Right. E Siaosi ko e aho ko e ongo aho ani afi pe mo aho ni o ko tohi ia I e ko diary ko e Black Wednesday and Thursday. O hinga ko e aho whakamamahi tahaeni I he historia ko ia o e PTOA. Kai ke he, ko mea kou fie mau he kakai, they wanted a united PTOA. O kai ke nau fie mau ha divided PTOA. Ka koe me aia o kuhanga e he kautaki o e PTOA o oange ki he kakai ko e divided, ununited PTOA. Koe halewa me he ahoni, koe halewa ho o mou tari ki he kakai mo kau poupou ko ia o e PTOA na e FOKOTU'U e Samuela Akilisi Pohiva. Ke hoko atu ai ngāwe ke au ai visone ko ia na ne hanga FOKOTU'U he mei tau e whaango fulu ko e ni kua hili. Ko mea mahu inga ki te au I he taimini pa ko tui ke whare I PEHE'I ki he poate. Ko e mau whakamama e mau tolu e kakai. E tuunga koe ni kua umai kia I he taimini. Exhaust all avenues ke whai hatala noa, mua whakama opo. Pea mahino mai ku kai ke lava. I he anga koe advice ai sea. Ko rea ne sea te whanga pia whakahoko atu ne rea to tonu mani ka te au. Ko whakama opo ni e whakafofonga. Whakama ho taureta. Tā polo. Pea tau lu e tau tolu. Tuang e te whakakaukau ia ki he koa team. Ak mahino kau in the message adai. Very loud and clear. Koe mea rewa o ku hoko. Mantu I koe nofo mai kau poupou mo whakaongongo mai. Mo amanaki. Pea koe mea ko o ku lele mai ko atamai taimini. Ke mau hoko ate matole whakamama. Lahi taha koe ngawe lahi taha taimini ke mau matolo tala noa mo I kakai. Hoko te mau tala noa pe mau tolu na e whai. O au ke tu'unga. Ke whakamahino ke he kakai ko hae mea ku hoko. Ko hae e tu'unga, ai mea ku hoko au ke tu'unga koe ni. Pe hange ko whatatau ke he lau koe e sea te ne FOKOTU'U ke poate. Whai e whakamama pe tukuange ke kakai ki tawatai. I tui, ko mama, ko mau he kakai ko sweunga pe ke nau lawa whai tutu ni mea. Right. Ko te whake taha e Siaosi PAKOTU'U PEA ia ka pau ko mau whakakaukau ke mau hoko ato ai whakamama. Hange kia te au e Siaosi ko osi mama ai kau poupou. Pea ka pau ko mau uhi ngā pe ke mau whakamama ki he tu'unga ko ki ai lolotonga. Ko ho uhi ngā ki ai? Ko ia. Ko whakamama ke tu'unga ko ai lolotonga. Ko mau whaamu ia ke mau hoko te tanoa ke whaamu ki Wamama, ke tunga koe ni wau mai koe ki he taimini. Aia e Siaosi te mau talange ki he kau poupou. Koe mea koe na mau fie mau ko United, koe whakataha. Koe mea koe na mau fie mau ke tuu whakataha pia ngā ue whakataha. Kau kai ke mau lava o atia ka mau tolu. O koutou lave I pe... O koutou lave I pe FOKI e kea e he kakai pe koe fo ui e ni o hai. Nā ku kore FOKI ki he sea koe ni o e...
Koha team I he ahoni talo e kokore me ane po a o mai ke ane uhu o a o mai ke ane hoata o a o mai ke he just before I started I let yo I he whiawhini ma kokore ke kau mai polo kalama ko ni he kumau inga ke lava mai moia ke o atu ke ai hanga hi whehui he kai ko koe pe ka koe fo I mea ko ni oku ua in fact o tonu ko ia ke hu mai o mai hatari ki he kakai o e whonua whelave he ko ia oku taki he I he koa team pea mo patoa ka pau ko ia ko anga ine whakakau. However, ko mea kok mau wakaatu ko ki ai o ko fie mau e patoa. It's not about you, it's not about Semisi, it's not about anyone. It's about patoa. Pea ko fie mau ai patoa e fo I voti ko toa pe Siaosi ka lava ke tau I kona. Aia ko fie mau ko ke ai fo I voti ko toa pe hinga I koe ai whakakaukau koe ko pau ke United ka tau stand I he. Koe halewa e Siaosi ho o mou message o mo o mo ia I he tūkunga koe ni o kou whakalau atu. Pako halewa message o mo o mo ia ki e kakai pia ma kau poupou ke whai ako no whakamama ki nau tolu. Yeah. O maho inga abetu ke maulawa fakamatala ke kakai tūnga koe ni kua o mai koe ki ai. E talatala noa, mo whakamu koe ke. I he taim tatau se tita, mana tu I koe ke mau mawahi mau tolu me patoa. Ke mau whenga mau tolu ia ke tala no mo kakai itua. I mean, without the core team, and pego na mau skamata tala no mai ai na mau hau pe fok mo assumption mo whakakau mau ke alfukatape, ke mau whenga we aki pe mo core team. Ka tunga ko o ke he hani mahino mai ku loka. Pe hoko lewa mau kamata mau tala no mau tolu me kakai. Ki he hoko atu without the core team. Okay. Te mau whiria ha mau kau whawhawhonga toko taha whitu? Koe whakaukau koe ko pau ke tuku. Na se ai pe foki e ngai whakaukau e ne whotu mahi poate. Mahin mantu I foki e se tita o se ai e ngai komiti whakakolo ia. Pea koe ngai whotu tuku e poate na e piheni. E tuku ke ngai komiti whakakolo. Ko os fotu ke nau tala no na tol mo kai nga nau kolo. Pea nau whotu mai e nau kandidati. Koe tu ia he taimini. O kei tu pehepe e mahoko atu koe ni. Koe ki toi liriu me whaunga koe ia. Koia. E Siaosi pea o kou lawe I pe foki I he tuunga ko ia ko paupe mahalo ke hanga e he e koa team o whiri mai e nau kantiteiti o kawai ngahi. Ni aha whahinga taratala noa ne mo whakahoko mo se misi ke tuunga ko ia o e whiri mai ngahi kantiteiti ke ngai wāhenga koe ko osi I ai a hono whakafofonga patoa I he taimini pe o ku te eke ake au kei tala noa. Io ne as whai pe tala noa ke ai pe mo se misi. Pena as whakahoko mo pe se misi o whakatatau ke ke na ulak takai, na ulak takai. Pena os whakaha mahino mai pe se misi koe ai o whafofonga toko web was mai. Ai kono ko ke te hanga whakarea mahino pe. Was tuuna he tuunga te na tōna he whiri. Really? Ihe whatatau ia ke tala noa ko mo se misi. Pena aku tui pe he pe moao. Nasi tano mai pe se misia pe mo whakakaukau se misi ka pau ko tuunga ia e whai hasawea pe ko hai tō taha kou maalunga te nau hanga o whakahingoa mai koe ke ilo pe ko hai hako atu e nau whakakaukau ka koe anga e ne whakaukau he maulak tala noa le whai tala noa ke kau whakafofonga he nau hanga o whamatala in se tita. Ka pau mau whakaamu ke mau pure anga e patoa. Ko toko taha whaa ku pau ke na mau hanga whi mau. Pea, I he toko taha whaa ko ia. Ko kuhinga whatala noa ke whakakaukau ange pe ke ma whakatau whakaukau mo se emisi. Pe lawa he mau tuunga ko he taimini ke mau mau e toko taha whaa. Mana tui whoki na huki tua sa ia ia. Pea ko wawa ue ku hangea whoi peke tia nau toko tolu. Pau I tua sa ia, tua mo toko tolu a wawau. So that leaves 14. O whia mau tu for parliament. Pau te mawahe mo awia. O koe mo toko ua ia fu malo. Hange ko sa sawareni. Lago stano pen mo wawa, mo eua.
Ai e holo hifo ai foi candidate patoa ko timi ke tata. So how do they expect ke forma pure anga? Age to tata. Pia fata tau ke forma tala se misi. O ni falala ke kau no pere. Ke nau ke kau mai. Pia mo tala no ape mo ni ihi. If fahinga ko ni likely ke na lava mai na tolu ia instead of the current patoa na sai pe lau ge ia se mi se pe lau to fatala no ka na to ke na sai pe tala no ke ai ki how can candidates lolo tonga o ke ha candidate a se misi ki Tongatapu loaki ikai te na ne hanga pe o ai mai ai Ihe matala noa e tala noa mai ai kia Ikani ko ngai e FOKOTU'U e kuos FOKOTU'U e mateni a Ikani pe a pehe se misi matala noa o kai ke fu falala kia te o kei malo ngi pe a Ikani pe a o kai ke fu falala kia Ikani pe kai ke fu falala kia mateni o kai ke fu falala e lava e Ikani o outvote yao right o falala pega Ikani ko tamalere ka ko uhinga ke mana ko ke popularity ke kakai kana ene si o pehe ka pa te mafakatolere e mole foi se a patoa right pe anane pehe wa ea ka pa ko tu'unga ia e o ka taimi e talanoa e ka Tevita Puloka to be one of the candidates pena te talanoa mai pe Can you repeat mai ki foi se tes ko ia sias famole mole Io, nane pehe, ka aua ka taimi kwa ke FOKI angi. Pe e talanoa ka Tevita Puloka. Ke hoko ko nau candidate, ni Tongatapu Puloka. Really? Ke nane pehe, io koe ni talanoa. Pena te whai pe talanoa ka tau NGAAHI, i ono ripoti mai koe ni skeptari, Ka koe anga pe FOKI a ene whakakaukau, So, aya okupatoa a ti Puloka? Ikai, o kai patoa. Okay. Taku totonu ke kau mo foi mea kona mo ke kakai e kolo. Nai pehe ku he whatalanoa koe ni pia mo se misisika ne nai o ku pehe se misisika ko koe ko ho o ko Filipe ke fai ko taimini ko ida ko ho FOKI ki he ko team pe ko ho o history. O ku pehe ho whakakau pe ikai. Well, ko option ko FOKI ko team is a no. I rather take this going forward. Pia ko falala pia ki au mo ngau ko fai. O falala ke mama ka kai se tita. Tona pito. Siaosi ko tu ka taimini ko os mavaiua e patoa he taimini. O kui ai patoa ko ne ku ke taki, o kui ko ha, pe kui ai patoa ko ne ase misika kui ko ha. Me pango e se tita ka ke ula wa fai au ka hingoa, e tuku e ke poate. Kana e ko hingoa ko o poate na nau ke ko e poate ni ai kakai. Patoa, poate ai kakai. Aia koe patoa versus koa team, koe anga ia tu upe ku... Koia, versus koa team. Ai ko ia koa team kai ui mo tolu koe patoa. Ko ngā peke uhi ke tono e mau ngai whakamatala na whi halake mau ngai whakamatala. Kai ke he, Siaosi koe tu atu koe taimini, koe harewa, koe ni ko mahino tūku ngā. O ko toka ngā tu ke ki fo i se tesi na ngāwe a ki he sea ko ia o e komite kakai, ko e pelua ai leta, pea move forward. Koe haine uhinga, whakama o pelua ai leta koe haine uhinga ki ai. Ko ku interpretation ni ke ua te hata te holo mui. Ua te homo leta. Alu ka toa ki mua. Right. Wama uke maa.
Okay, ai ha mau palani. So, where to from now? Oku ia mau palani ki mua ko hai palani ko ia. Pe oku ia mau ngahi palani ko put in place ke move forward? Hange peko glave ane nai se tita. Kwai resita ia, I think in August, peko late August peko September. Ka ko tu peko ko August ku mai nai to, September ka to no. Anyway, ko whakakau ka ko tai mini he mau whakamama mo mau whakaongo peke kakai. Whanongo peke kakai ko ngai komiti ko mai ngai kolo. Hopefully ko mau I he peko whē tai me tutu ni kia poate ke mau hanga o name e mau kau quantity. Ke whiri koe ni. Pea, who knows? Peko hai kau quantity ko ia. Tau whaamda tō ke tau ilo kia he tai mini kau kai ki tau ilo. Po mea koe ia toki hāga tō pe amui ani. Na oho wale atu pe koe kutoi o mai pe he kakai ia. Kau quantity he patoa. He koa team. Anyway, o kai ke more lau maari ngā whataha ia pautoa. Right. Neongo he hange ko o ngari tu'u ma wae ua pe. He wai ngahi option na mau sia ki ai. Hange ko ni. Tuwa ke kakai ke nau whai na tolu ia whiri. O te mau te nei me mau tolu hataha. Pea. Kai ke ko options pe. Right. Ko osi ko whiri. Pea ngā wele wai poate ke Tongatapu tu. Ena ake tui. Te ke malolo agrisi na mahu inga ia pe he Tongatapu tu puka ha fonga la whama apopo ki nau tō. Ka malawa whi whama apopo ko he seita. Ka paha ke mauloka mga matole ngai mawhai. Moni. Kai tukuange. Tau pehe. Tau ai pe tau tole mea ko realistic. Tau pehe kulawa maha toko tata. Tau hai patoa. Matu koe ke lawa whao me kawa menia. Ke pataha mo kau no bere koe ke tui pehe a uia. Ko o tahawhito ko mahu inga. Ko mahu inga koe ke oua loka hai patoa ai mawhai. Kai lawa ke mau nuaita kau independent. Ke form pe ai pureanga he kakai. He ko taim pe te mau nofa ke mau loka ai mawhai se tita. E whainga tā ke mau ke lawa he purea he kakai a form a pureanga. E alu kau independent ni e kau no pere. Ko mea ni na e hoko. Na pas pe e hoko pe. Ka pau e nofa. Ke mau loka na. Ko ia, moni au pito ia. Se asa o te aha me o ke loto ke o mai ko ilo pe lahi tau tala noa kana whenga pe I he ahoni ke o mai ko e hai tūkunga ko ia ko au ke ai tala noa pe ko mahino eni. Ko tūkunga pena se tita ko au ke tala noa. He kai ke te i whakapapau ha hoko atu ko pau ke FOKI ke poate. Ko sino i o kupure kana tō te nau tala mai hoko atu. Ko li poate atu penia anga e ku whakakaukau. Mo base I he ola o ngai whakataha koe ni ko os whakahoko. Pea e ripote a ki whakataha ke tok whai tūtuni mea I whakataha koe hae hoko atu. Ka koloa pe koe ngai options uku atu ke nau si o kei. Na mau anticipate pe ai ongo tawha aki whakatou os. Koia. Ka pate mau whakataha become stronger pe whaingo fuanga e mau ngā unu. Peka pau e ko at pe o kai ke lawa pehe, mau kou he te matohango e koe lau koe ai sea. Tā polo e le tā whakamau pa tau alu. Right. Tau e holo mui hata. Ko ia. O te aha mea o ke loto ke o mai he polokalama koe ni ki mua e pe ose ta polokalama Siaosi. Iyo, o kou, ko loto ke wahe atu e se tita. Naku ane po FOKI mai ko scary tari mo ne tala noa. Tamu ane nai o ripoti mai ko e ola ko e na whataha. Pea na hange ku waha haloto si I. Hange ku o ku hanu ai ni he poate. Pea na ku hanga tō mai fo himi ko e ni e se tito. O wahe ko e whakaloto lahi,
Koe himi whangeau. Se Swisiliana, Te ulau at pe se tita. Koe whakaloto lahi. Malo. Me he vesi no tolu. Wakai he ngahi lau maarie. Koe kau mata. Koe kau whi lau lau. Ko futu e nau tangi e. Lalo orika. Ei, e sauni nai a whē. Ho mau totoni. Kai tuku pē, tai whakamau. Whanau whakapongi. Hange e kunofo veiveiua. Koe haa mea hoko atu. Koe ves whaen pa koe tāria ni ki ai. Pa koe rea ai au sia. E se tita ianga tuiki. Tō tāna ne whauahi koe ni. O pehe, oua nā tau whutanga. I ngawe ai o tua. O e whai mamata pē. Kai whakatui mo. Ta whai ngawe ake tui. Ka ua whai e mamata. Koe mata hou e. Koe ni ai pulonga. Koe taimi peni au au. Tā polo lalahi a pē au se dita. O wai lea tonga ki ai koe hou whanua. Ka mari pea se ono whawhonga. Ves ni mau peheni. Ka malu aki mai ha ao oa e tua tāmaki. Ko pau, ke whai pea tō, koe koto tāpuaki. Hā kowi nai a tala muka mahi e lau mo kona. Oa, ke fisi pe mo fua. Ka whakaafu ofa. Koe vesi ono gune o mai ai amanaki. Kau pehenia, koe tufunga ai o tua, ko tau ngao hieni. O te oa mole tau amanaki. Koe mea penia ko pau ke hoko. Koe FOKOTU'U penia. O ku tuai e ngā weia, koe ai ke fuurerei. O ku hā whakakonga pe. Koe uhi ke tau tui. Kono alonga pe, e hā koto amui. Pena uange e se tita, ai fui vese whāgo ni, ke kau. Nisi o konga poate na mautala noa ne po. Koe amanaki, koe whakaloto la. Oua more e ai amanaki. Pea oua te mau nofu ke mau hanu. Pea te mau nofu ke mau tukuaki. Toko ana ko aliaki ki mau tolu e o tua. Ikani. Koe whakaloto lahi pe se tita. Ke he ngāu e koe no mau whai. Pea ku oku. Whakaloto lahi ke nau loto toa. Ta ku fia ke vahe atu. Ai konga koe himi koe ia ke whakaosi aki e tai kitara noa koe ni e whiawhini e se. Ko tu ke whakamaapo po PEA, ke ngāu e koe ni tau whai. O kai pe siwa ai amanaki. Hange ko kulau, se tita he taimina ku whiri ai ke umawahe. Kia me he koa timi. Nei kai ke mahino ia ke au koe haa koe mea e hoko. Na kei POUPOU'I e kaha ue ke te au. Kana e malohi e kutui. Ka pau koe visone o ko muia o whakaita niti e whakaotua. E hanga e otua i o tofa mai ngai hala. Nā ospe ui e taha mea i se tita, whai tō whola e nea whio. Me kai ke whakahoko he kau whawharea rea o nau ngai whatongia. Hoko mai ngahi i veni lala. A umai eni, ki hono ki ngai pōpula, ai taha, ai kau sea oe pāti toko ni sea, oe pāti koe nuk pure anga he taimi. Koe ngahi i veni e nia se tita na kai ke ILONGA, na kai ke na pūri ia mea te kumauto. Pea ne hango urau ni ango po na POUPOU'I e tūtuni na whai, na kai ke ohoare he whai ange kua FOKOTU'U, ai poate e kakai. Koe ngahi mea ia, na kai ke mahino ia ke te au, e taino na whai tūtuni. Ka kua hoko ia se tita. Pea tuku koe lotu pia moe amanaki. Pia moe tui. I whi lau, o kaua e o tuai mau e whai. Māko ki mea pe ko whi whakaase aki se tika. Ako ofa toa ki kau pōpō ko tape. I he oa e siwa amanaki. Tau lua pe tā tolu. E pau ke tau ikuna. Mālo.
Ana pea mo val malo e tau mao ai he whiawhini pea kua tau o se whanonga kotoa pe FOKI ki he whakatalanoa ko ia whakafonga Tongatapu o aliaki. Kia te au ia e ongo whawhine o ko i he whakatalanoa ko na Siaosi nei o si pea o mahino ka te au ia toko ngā pea mahino ka te au mea koe nei whaikiai ai FEINGA Siaosi ke ngawe a ke avenues kotoa pe ka lava ke whai hatu whakataha koe uhi koe mate aki e patoa. Ka ko a oki he ka FOKOTU'UNGA ane awhi pia moi ahoni. Ne ongo whakamamahi ka koutui o whawhiewhia koe uhi koe lava ke ILO'I ai mea koe ia ke hoko. Mahi noine ka te lava whakataha si o lewa ki mua pe koe ha ai tōkunga. E ana ke sabi ko val nai te kai ke awe ki nai. Val koe i ho whanonga koe ke whakatala noa a whawhawhunga ane nai koe ha ho whakakaukau ke tūnga koe ni o ke ai core team pea mo i kai koe ke loto ke ngau whakataha. Malo pita se tita pea o ko ata ai whakamalo lahi ki a Siaosi vai lahi Pohiva he ne lawa kau mai pōni se tita ke tau tala noa ki tu'unga o kuiai e tau whanonga tu koe ni te ke whiri me pāti koe ni ai patoa koe pāti koe ni o ku tau kau ki ai mo tau poupou mo te ke koe fo'i wike wha ai tau pehepe koe lava ne mahina ai whakatalatala noa koe nina tau ilo pe FOKI ai he lahi e tau talatala noa o ilo whai talatala noa. Na iai I hope na iai a manaki me te tau tolu pe koutui o Ikani ko tau tolu pe ki kau patoa toko lahi me kau poupou patoa toko lahi. Ne onga ne o si ai pe ki kau poupou ni i whai whespusia ki se tita whai whakawhawha i mo whelau waki ton ke pehe, ton ke whoka Siaosi pe teke ate ni ihi ton ke o mai e koa team ke nau si o ki he whai ngā au e meta whaaka Siaosi kai pehe ke ko miti e kakai. Pako tau haon ke tu'unga e se tita ko mahino ko o si well established ai ko miti ai kakai ke nau o mai ko whai whakakau FOKI ko hafo i sino whaunga pure ke ne fakalele ia ai NGAAHI ba koni me kakai. Ai tau pehepe ka kau whakafunga kakai ke nau whai ngā aue mo ate leo ai kakai kai tū tau ata aina ai kau whakafunga koe ni ai patoa. Pe koe kau whakafunga ai kakai ki ho nau NGAAHI ngawha mo nau ngā aue ki wharearea. I ene pehe na tau si o FOKI ke palopare mana e huai a Siaosi ki tua me he koa team. O ne pehe e FOKI a ke kakai. And Siaosi did exactly that. Na e FOKI a Siaosi ke kakai, form up ai ko miti ai kakai, pe a whai e nau ngai Puloka lama ko ni whakamama. On the other side, na tangutu mai ko a team. Pa tau whakaongongo atu pe koe ha e nau whai tu'uni, ki nau ngahi ngāue e whai. Especially e tauni, o tau hanga naki atu ki he teu whiri wharearea pea koe whia mau viviri koe ni a tau tolu na tau mua ke tau pure anga. Koe uhinga koe tau sio ki he ngahi principles koe ni koko tau mate aki ai vi sonde koe ni tau tui whakaitani tina e tofa mai e akilis Pohiva kai pehe ke kau tangata mei mua ke whakaau. Pehe kai ke lava o au ai vi sonde ka pau hei kai te tau pure anga. E se te tau kou maari e ia he tala noa Siaosi, kau pe Siaosi o tala noa, pe kou ILO'I koe, na e whai mai koe tala mai, whai whakatala noa, pe lahi e lere hake whakakaukau tai mini i hafua tala noa mai whakamore taimi, kai whai mo pehe, koe teke ia ai kau poupou ni i whai tala noa mo mauto, mo tau tolu. Pa pehe ni i mea sai, mea lele ianga ke tau put a united front, ke teu koe ni ai whili. Pea koe mea anu koku hoko, ko whai e tala noa, and we've given it too much time i anga e whakakaukau, in my opinion, ko tau oange futaimi lahi. He kou tui au e se tita koe kau taki rerei,
Pea mo kakai ko na umate aki mo oni me ako na tau tui kai viso ne ka pehe ngai principles kon ka PTOA. Ko pehe na tala noa ke find a common ground ki minga ke FEINGA ke na FEINGA we aki. Mahalo fulolo we ke taha ko ne tau me pehe okay. Te ke FOKI mai I o pe ikai. Ka paureo ke FOKI mai, ko anga ne mau sio, o mau loto mau tolia ke pehe mo pehe. Ko inga ko atamai ko matala ange ko moa'u, ka pehe mai pe Siaosi he kai ke FOKI mai ke ko team, he na kai ke lava ke nau whenga we aki, ko uhinga ko ngahi reason state ya te ngahi reason, ko tuipe mahino, ka pang ko whakamatala mai Siaosi ke tau tolu, tau mahino I, pe au tau, give them the benefit of the doubt ki nau mahi no I uhinga Siaosi. But now move out and now stuck I for me go ya now tala no I ki ha way forward. Tau second ke fili ko ha tau me te mau ai ka mau ai te tau lava o tu whakataha I he konga koe ka tau taktanga we I pe a foi ta whaaki koe. Aia koe hope koe pe koe amanaki koe na tu ia tau tolu. O fu matala whau pe fu more open-minded e tau kau whafofonga. Me he koa team ka pehe ke o mai koni o whakataha mo Siaosi pe a moe ko mite a kakai. Te nau lava o hash out hawhangaki ta whaaki te nau ngā ue whakatahai. Ka aku ikai koe fusi au pe a o mai mangahi uhinga o kou sio atu au ia o ku fu'u vai pea o ku ngalo lewa pe ku pulia lewa ai tau mua ia se tita pulia tau mua ia koe FEINGA ke visone o kou sio at lewa au ia o ku hange koe o ku nau pipiki nau tolu ia ke nau ki mawhai koe poate koa team koa pe koe ha koe ki mea koe ia koe ki whaunga ia koe ia koe ke nau loto nau tolu ia ke nau mawahe me iai. But what exactly does core team have? What power do they have? O ki kai nau lava control e kakai, pia moe kau poupou kone e PTOA. They don't exactly, o ki ai e nau kau poupou will give you that. Pia ki ai me kau poupou ia. Ka kou tui koe fo I mea maho inga, kou foki mau pia uia ki tangata e ki pare mia malolo, ki hala koe na ne tofa se tita. Na koe pare mia ne e kakai. Pe ala me pe Siaosi o FOKI ki he kakai. Ko mawhana he ne whakalotolahi I tau tolu he whiawhini. Ne tala loto ke ngai vesi mi he koe mea mo oni. Pe a kou tui au ia. Ka pau o ku tau tui whakapapau koe aviso ne o whakaitaniti pe whakaotua. God will provide a way forward me ako ni pe ako tui whakapapa wai whaka taimi o tau whaahanga whakawhihuia ha tau lotua ka me akore ke e kike hanga o whuaki mai e ma me tau whaingataa ia ai pe ako ILO'I na lahi o na lotua me ako ni ka aluatu ma upe o Puloka ma upe o kai ke ai koe tari pe e se tita i heanga e kutui ko tui pe ako koe tari pe nia lotu mo FEINGA ko ni o ikai pe ke openi mai ke fai whakataha malo ko tari pe lotu he oku iai hanga hi me ai na kai ke mei lelei na ia ka kupau o ku tau tau loto lahi pe pa ko tui pe au ia pa ko poupou pe api ko tau poupou ko hae mea e fai ki ai whakataha pe a moe area I ko ni e whatai helu mo ko miti ai kakai se tita ke nau hoko ato aki I'm all for that. But te ngata me ai ka toki takai me se tita malo. Malo apito e val. Ka foki me ka te koe anai. Ana ku maho inga koe tōku ngā ena ko osi hanga e Siaosi o wholahi mai ho whangai whakatapu. O si wholahi mai o kai ke whia ngai whakataha ai koa tima, kai ke whia toko lolo, kai ke whia ngai whakataha, o kai ke whia move forward. Koe mea koko tau tokanga ke heu tau whia maa whoke tau tolu ia ke ikuna PTOA. Ana hanga ngeu identify mai hanga hei fo step. I he tōko he taimini, pia moe tuunga kou tau ai koe he taimini. Hanga hei fo step positive ke tau manga atu ai.
Manga, oh sorry. Ke tau laka atua i ngai foi stepu ko ia ke mauai ai tau mu ako e patoa ko e nau puleanga ko e nau ikuna i he fili ko ni ka hoko. Malo pito e se titai. Pea ko tahan se tita hape o hape hui maha inga o pito ke whai hata anoa ki ai. Ka koe hange ko ho raki whakalea. Oku os mahina o pito pepe a me whata anoa Siaosi oku kai ke toi ai ha ola lele ia ke whakaukau ko o ngā oi whakataha. Sai, oku haa mai i he whakamatala koe a Siaosi. Oku hange o ku whie maawangi e he sea ia o i koa team, ke affiliate ia mo ha taha o ikai ko ha patoa, o ikai ke ne ILO'I visone, and he rather go side with the ho'eiki, kai hange ko o kunihanga ia o deny ke ngā oi whakataha, pia mo Siaosi, pe ko saia, pe ko ha taha o ku tui ke he patoa. Ko inga se tita o ko concern ke tau wisone. E ko uhinga ia o kuima o e koe ke tau o ke loto i whare whau lao. Ko e tau whaka amu na e wisone na e uhinga i hono whakahingoa o e patoa ko e patoa. He ko uhinga ko e pāti, whakatemo kālate o tumotuanga o wha o ke hano wisone o naia. Te ko e wisone ko ia ko e tau FEINGA ke whakatemo kālate e whaunga pule whonua. Ko e whakakaukau, tene lava ai ke ta ofi corruptions, pe e kai ke ngatai o ku malava ai ke whaitutu une kakai o whakafou mai he kau whafufunga ke loto whare whaulao, ke lava ke whatu halao, ke interest ai kakai. Lava ke FOKOTU'U hangahi mea elelei ko hiko interest ai kakai. Sai, oku osi ange koe ai whakatala noa ia koe pōni pia mahino mai ia o ikai ke toi nofo whakaukau i interest ai kakai. Koe tu e taimini he whakaukau atu, o koe ke lava i negotiate ia between he o mea koe ni e ua. He ko ngā ku nofo mai ko a tīmeu na whinga na topa te whemape e se tita ke tautala noa mahino au pito, pa tautala noa mo oni. Na tau osi ILO'I pepe me he tau ko osi e tau whanonga mai hile peke a tangata eki, na tau whanonga mai ai pia mo e koa team. Pena awike e tau poupou, pena awike e tau tokanga, pena e tau toko ni, ko uhinga ko e tau whakaamu, ke malava e he foitimi ko e ni, ke nau hanga o tataki, pena ngau e pa mai kakai, pe ko interest ai kakai. Sai ne mahino mai, e foitau e taha koe ni whanonga mai, o hau mai eni, ke he konga o ta uni pa koen se tita te tau mei a o aten ke he whili. O te kai pe ke lava e he takia o e koa team, pea mo ene timi ke nau whakamā opo e patoa. Te whakatata ken se tita, nei ngai me aia, na nau tokanga nau tolu e ki ai moa, i ho nau whatongia ko nau tonu e tonu ke nau whai. Hangi na nau whakakaukau ki nau tolu, ko e nau ihe koa team, ko ki nau tolu ko e kau pure. Pea nau whakaukau le na to he whakakaukau ko ia, te whakatata a kien. Taimi koe nai maka PEHE'I o whamasiwa, nei ai lewa ai hu mai ia ai whakakaukau a māteni o PEHE'I tokua ko e o whamasiwa ia o ikai ki ngofua ko hia o ku tuwha ko ai kau whafufunga ai. Ka hiri ange ko ia kuna os ILO'I ko ngahi pa anga mga mea katau o mai mei muri. Sai, POKOTU'U lewa o mai lewe fo i whakakaukau ia, pia o mai koe fo i statement ia koe na i whaia koho no tinai e fo i whakaukau ko ia, o tala mai lewa ia, o ku tapu, ke hawhafofonga, ke tufa, ko hui ko hane campaign. Rifea bia ke kau whafofonga. Kai whai ene no tā palasia ia e kakai. Osiko ia pa nau hangale nau tō FOKOTU'U pe e nau statement pe a nau tolu, o nau hanga e nau tō demand mai ka kai ko kong nau ofa masiwa, ka pau te nau tō whai e ofa, e tuku leo nau tō ki tō a kai ke tō e lau ko e patoa ki nau tō. Koe whai taimi koe ni se tita koe taimi na aku toki hū mai ai ki he patoa, i he whai taimi koe ni, pa koe taimi koe na aku sio ai ki ai, na aku whawhehu i ki te au, pe aku tō una e whakaukau, pe ukei whai koa ai whakaukau, i he whakaukau, ko e tau ngāwe mai interest ai ka kai e whonua.
tukuanga kakai ke nau tau ataina pe ko fe me au nau firi ke fai anta he fo imagino na nau mau pe me he ngau e tangata e ki he ke pe tau sio pe ke pe tau mahino ka tau ngau e fata pe ke lele e kakai e fonua anta he fo sino ko patoa sai ko ke taimi ke na fai me nau fononga na nge ku nau ki fu lo mai e va lau he tafa aki ko ia. Peka ke ngatai se tita na ia inga isu la lahi na tonu me he falearea ki he kakai na tonu ke tu e tau kau whafufonga o tai mua i he tafaaki ko ia. I loa se taka taimbena na toki asma i hange ko ini. Kau ki ai ha mea i he Facebook ka, peko ha lau i kovi o peko ha mea whekau aki pia moe sea e poate. Ka pau e tawa mai pe fo i whakau kau he poni, hopo mai sea o koa timi a pongpongi o tali, ke foi mea ko ia. O waweanga in the press release ana ai foi whakakau ko hi ko ia toko taha pe hono foi sino ke whai hono whakamaala ala. Taimi ko hoko mai ai ngā issue la lahi ko whia mao he kakai e whonua pe nau tātā pun pe nau toi loto o kai ke humaha tahi ki tua tala mai pe ko hae mea au hoko. Sai tau whanonga mai ai o au mai eni ke ahoni pe ko mea ni ko tala mai o kai ke lava ia ke toi whai hangau i whakataha. Ko fi mea fi mea mai o tamate e poate e kakai kai whakamo'ui kai foki ka atoang te ke koa team. Lolo tonga pe hono ILO'I o tae whate mo ka lati a hono FOKOTU'U e koa team. Mahi no nai whiri motor he kakai ka pau koe uhinga ia pia kou tui au se tita nai whiri motor he kakai ke mo hoko koe kau whafufonga wharearea. Nai kai whiri motor he kakai ke mo mapure he patoa. Te ko mo FOKOTU'U poate pure. O halaia, pe koe ke pure maha wahenga o taha, ki he foi sino ko ia, koe mea ia ai kakai whakaluku fua. Pena e tonu ke talanoa i pe FOKOTU'U fakalelei, o hange koe ni ukoko e ahoni, koe tau fōua te he halanga to tonu koe, o ha teke pe koe ha moment fa demokalati, koe tau kamata he kakai e whonua. Kai keha se tita, ko ho whehu i, na ke tala mai, koe haha mea te tau lue atuai, ke tau ikuna, ai whakaukau koe ni. E se tita ko mahino eni ko whai e mawai ua ia. Ke te au, ko whalato lahi koe ke poate ai kakai. Koe tū koe taimini te tau kamata pen he raki mea koe te tau kamata mi ai. Koe tau whenga i mo tau whakamama kakai, mo whakafoki ki nau tolu ki he te mo kālati. Ko tau whenga ai kakai ke nau whiri ha kakai o nau mate aki ai te mo kālati pa moene visone. Koe mea koe te tau rakwhai, he tau whia mao e wauti, ka lawa ke tau mao e toko lahi, ka tau pureanga. O ku whia mao e kakai ke nau hanga whakatoka ngai, ko hai ai kakai to tonu e malawai, a e mea koe nau whia mao na e hunga e nau o wauti he pepa wauti. O ku whia mao ke tau hoko atu. Hange ke te se tita i hanga koe kusio koe he ahoni o se whata noa Siaosi. Pau tangutu ai whanongo ke ne lawe a himi manako a kirisi. Pau tangutu ai o whakakaukau pau PEHE'I. O whaloto lahi ka te tau tolu e ki himne mai Siaosi. Pea ku tau loto lahi ai ki tau tolu. Whaloto lahi e poate e kakai. Ka ku whiri ha tau toko tahwitu. Whiri. Pe tukuange ke kakai ke nau whai e nau whiri tau ataina. Ka ku mahu inga ke poate ai kakai, ke whakamama ai kakai ke nau hanga o ILO'I, ai mea kok totonu ke nau fōwai. Ka pau nau ke ofa he visone, ka pau nau ke mana tuia a glis Pohiva pa mo ene ngawe maangonga na e whai he whonua. He na ikai ke mei lawe a tonga hafo i taimi PEHE'I hange koe, hoko hake ai kakai o pare mia mo minista, ka koe ngawe tangata koe ni. Ko ene FEINGA, ke whakatemo ka latiang i whaunga pure whonua, ko ene FEINGA ke hoko ai whoikonga koe ke lawa e kakai oha o FOKOTU'U ake o atona o le oki loto. E se tita koe kusio atu koe he whakatala noa Siaosi pau tanguto o PEHE'I. Anga whewhe ke tali ai negotiate, pea moe kakai o nau tuik he visone, moe kakai koe kau patoa, koe kakai te na wala o ngawe e visone. O kei whai koe hatokanga ke he visone, pa me he koa team pekai. Koe uhingain se tita, laka ange kia misisika, pea moe koa team ke na ona tolo o mai a ti Puloka. A ti Puloka, ko hono toto ona
mostly ho'iki PEA. Pero te que patoa ti Puloka ya. Te ilo fe que tu ya ti Puloka que visone ai patoa. Pero te ilo fe lava visone o fakaoli. Ko hiko te alo o pāti pa mohatake. O ku fo te he mea kona fo ta Pohiva tu ane toa. Te whakaukau ia lava pia pāt mo ho'iki. Lava tau visone he ta whaaki ko ia, ke tau o mai ho'iki, pe ko tau sio ke a kau whafonga kakai, o whiri atu he kakai ki na tolu ki loto I whakaukau ko ia. Se tia ko raki mea ke tau whai ko tau hanga o a whamama kakai ke nau ilo ko mea o lelei ke nau whiri ai, pe nau wo. Kakahiria se tita, pe aku mahu inga lewa ke tau hanga omi ki nau tau ki loto, I whakakaukau. Ko raki mea te tau ai ko lava ki loto, ko tau o pure anga. Ko tau o ko pure anga, malava lewa ke teke e tau visone. Pe ako ke te awia se tita, whakakaukau ko ia, ko ke te haku loto si aku. O ko loto lahi pe awia ke whakaukau ko ni, ko hinga na asifai pe whakaukau ki ai, ka pai ke lava e, pe tuku pea ke na rere ua pe. Ka kai ko te ne lava o malangai, a ene tafa aki mo whakamama, ke mahina o pito ke kakai e ta whaka se tita. Pe ko ta whaakia e ikuna. Te ka pau tena whakatau tō ki loto se tita, si haku tui ake tena ngā whata. He was mahina mai PEA, se misi rara a work together mo ho'iki, pe ko hatoi take heang, a pāt pe mihe, pe mo kau whafonga kakai, o na o atu pe mihe patoa. Kai kei koe anga e whakaukau vai se tita I he whewhin, o whakau aki pa mo ho whehu I malo pita. Malo apito ana o kai toko taha I he lai ni luane malo e tau mai whawhini ka ke kau mai. Malo apito. O pa malo ki tau programa lelei fafu off. Ko mahino tau tala ka te au, tau tala no open I te mini, tala toha ke ngai mea ko toa pe, whi mau ia ke mea mai ka tau kakai, ke ngai mea mona e ko. Te uki manatsi ke kuitonga, e ospukoha no te rio e mea Fakaikiiki e tau pare mea malolo. Pena e waki o whai o ia ki POUPOU'I ki pāka whai whakatai ka nei. Whia mau ki ka kato e ka whawhonga, huku mau he e tuu holo e ka mui ia. Pa whai mau ngahi rea I pia whai rewa tala ke whai urak whakataha ki whare ko holo whakataanga whawhonua ko na behala tau whao whai pia ki whare area I tofoa. Pea ko kumana tui, ko koa timi, ko whakakaukau PEA kakai mo mautol kuhi, pena ki aisi e tita pe kai, ko mōre whoki hero, e toko tahane e whai ke whalala, ki hata haia e te whasiu ki ai. Ko ia kau kei manatu I pe e luane e whakataha ko ia na e whai whoki ki mea ki he ki tofoa. Ai na e FOKOTU'U ai ke kumiha ko miti ko e kakai. Ko ia e? Ko ia. Ko tau mua rewa ia, ke whakakato e wahenga taha whitu. Ke whai hanga au e, ke kungai mahino usia kou nau tū mau, pena ure au he whakataha ko ene, le a iwata. Nui ngai na e toi whie mau he pare mi atu iwata ki hoko e ko whare, pia mo lau lau. Pena ukawa he tua whakatolahi ka tu iwata, tuke mau. Kui ngā ka pau ko heke ai pare mi a tauni ke tau tuupe. Pea ko tui ne ai penini na whanu, paku tatau pe mo e ahoni. Ko te tau tuu mau pe mea kon tau ngai mo Siaosi pe e kei kuna pe neo ko ui re wahi ko atimio pe he ko nau tau na fo ika na uhinga pe no oange ke nau whaihanga au he toenga fo tawhitu ka ki kakata kai peke whahanga au au mai ke ahoni ko uhinga e hua Siaosi ku tau mui mai pe mea ke ahoni tonu ene hu he nau ke mohe pe nau toke aho pe tau nau tohe te mini ko teo whiri ne kai peke whahanga ngau e ke ngai vainga ke peke nau mo e visone o ki tāna ki atu ke peko e tahane, kai ki ukatonga e a māteni, pe PEHE'I ki POUPOU'I, lotonga e mo POUPOU'I tā tala no, mo mawhia, whaiangi si au takiangi, si matawela, si whanau agresi, ki a mautolo e kau POUPOU'I, pe ngā koe si nganga whelawa koe ni whatongia, pe hao e tala noa pe upuka māteni he kau polisi, whau, kou toa lahi ne kau he kau maalunga he se lahi, pe so ni, wango apin I whangalota ko pete, hai me hoka māteni, pe me koe ha, o ko lotonga puke he kau polisi o whanonga ni I POUPOU'I he pakatame. Oi, ore ku tā. Tā rewa, o toko wā ke pure prisoni ko tamaya māteni. O inform pe mo on. Pana tala no ka tō tamai rewa kau talangi he misi. Ka ke whanonga ai. Ka ku mea whakauria, ka ku ngai nio I ka toko ya.
e ula uksi atu ki ai. Ko ngai tano twist ko to PEA ku ngaki he na kau ya e se te hoa wana ku na PEA ko ma teni e te ni fetongi alange kau tama wangi upini na ota PEA pe ang mo sini to kon kai lava atu ke to kon pupo ke Ki luani. Ki foki si ange o ki maro lapa e whakamatala. Koe hai kaunga ke na mate ni koe ha? Ko ki foki ange o ki whakamatala pe ke hoko lelei ki mauaino. Ko hoko lelei pe. Taimi ko nea ngai kau tama ange upini kon koe. Tangata egi na ota pe mo filoa ki anga asiata mo toko ua ke kai te ma na ingo. Ya propeto asiata. Ngari ko fetongi ta masat. Ka goia ya. Betul. Iya, hena ukawa no hai look up obito ka maten yang fano. Ko nga ke fetongi o akilisi. Ko nga ke fetongi o akilisi pe kai. Goia ko pakau pe ia goia teni fetongi pare mia o akilisi. Pa be mai pe asiata no one betul. Oh, betul. Okay. Te ke lava mai fika goia be mai. Iyo. O hanga lomi e ki telefoni e fika goia. O goia puke pe ki fika mo pala ko lautala. Ke taki ai ke unga he katea en e fewa katea. Ke pika hata rea. Fai te fononga te kai ki mawahi mi tonga ko ILO'I. He nai o se whakatahe poko o kai mi anke he kai kutoria kata. Whakalonga kata pe to nga ka o ILO kai mi. Tok hau kata ngai mi akon ki muini. Da ki mu a koe ki ai. O se pe koe lava a Siaosi koe hono whiri. Whetu taki mere whaise kao mi tonga ka tau ni. ILO ane alat mi muri. Tamai ka luani o PEHE'I PEA Siaosi. Pata koe tate e hai. Tamai tangi maten he koe ne folo ata hai me apa. Kai ke LOTO ki humai peo. Fie tak pata masi. Kai ke utu PEA Siaosi. Pe mai whaise ka luani. Whamai ka pao e pe pata. Ok, tu ke whetu tak. Whare au tohi ka Siaosi na ma friend ke ki. Whamari ke marea. Pao rea ko eke pen Siaosi. Ke PEHE'I ka pao te ke ko huat kun ki LOTO. O ke fie taki pe o ke fie tokoni ka mista mai luani i kai. Kai ke ukau au wapeta. Peha. Kamai ko me ko fai ko frango ka pa e filia misi ko president ko pare mia me a misi ene to filia ka bin ko ke ka nga pata masi ja ko ofala ma lo apite ma we kala mono mo on ka kala sa si unga ko ni se tu ta gire fai se ka dang fano mai o hala me ko na ko antu ton pe ke lo tu ya tamai ka uta tamai matin ke te mo ke hu pe to ke hu he fare area pe to ife va henga se ka fitu te fetong ya pe masi na ke algo fai se ka tamai ko ya tamai lot mai be brother he kai ke tu ya ka lot pe ho ko pe kai ka pe tai min o kai ke algo se ka me ka ko fa mo on ka to ko ILO'I na ya pe loto ma teni pe me fu lo a ke sia so mai ke o fa la he ti tonga ko to malo apito luani e te ai luani ke le ho tau toto e foi e ki foi tafaki ko ni e va ko tafaki ko ni o ku talanoa ka kia Siaosi ana ki lave mai kia ana ana pehe Siaosi na ena talanoa pe mo se misi pe pehe se misi ka pau pe ka ke to e foki ange homo whakafofonga ki he koa team pe e whakalea ia kia ti Puloka ke hoko koe tahe ni kau whafofonga o kou mei tōtu ulai pēo kai fo i mai ka Ie foi se tesi koe a whafofonga e vau. Ka koe haha o wakai ki he koe foi se tesi o ku nou ka o ku loloto mo fihi pea mo Malo apito se tita whakatungkata mon ko koe. Ko na wino ku kofi ko lo'oa se tita he whanongo ko ke whakatalanoa ko a Siaosi. Maka ko pehe, my goodness, Mrs. got guts to say that to Siaosi's face. Kono uhinga ni. Tene tari ka rea pehea ta Siaosi ki ai, te mauwhiri ia ta whafofonga ki Tongatapu. Ka pau he kai ke mea te mau. Ka pui kai whoke ha whainga intention pehe a Siaosi pia kou tui pe o kai ke ha intention pehe ai ko miti koe ai kakai a whatai helu mo mea he na ua tu koe ki he talatala noa. Whaori lahi e se tita pea o tau ilo whoke o lolotonga lele
Ai savea koni ki Tongatapu uluaki. Pea oku tau nofo o whakaongongo ki he result koni o savea. So far, I've heard good things. Pea ko awia ko awia oku o whakaamu mai au ke whai moa o ki osi ai savea. Ko whakaamu ko osi ilo au te kakau he funga te pire o dance pea ulaka hula he result ko ni. Pea ko e foi FOKOTU'U mai koni ai se ai poate. I'm sorry, Missy. Sorry to tell you. Oku ko Tongatapu uluaki, ko vahenga ia o aklis Pohiva, pea ko vahenga o Siaosi Pohiva. And good luck. Ko ngai ko me ko loto me ka panda si ki ai I ene foi tala noa ko ki koloska ka ti Puloka. Good luck to ti Puloka and good luck to you ki o mo NGAAHI me ko mo fakakau I. Ai ana os ha upe ki te au. Na os ha upe se ko team ko os mate te mai PEA me foi tala noa ko ni. Ka whai ate mau tala noa pehe mai pehe te ai ange ai fo I mea koe ni. Pe te mau kolosi mau tolu ka ti Puloka tala noa ki ai. O pehe aku kei ngari poto nai pe ngari vare ka las tala noa ko ia. Ko kolos ka ti Puloka ko os mahino ko hou e ki ti Puloka ia. O ikai ke patoa ia. We know exactly if ti Puloka wins me vahenga Tongatapu uluaki. Tau o si ILO'I whakapapau pe FEITU'U e tu'u kia ti Puloka. Aiak mahina hangai pehe mai pe misi. Te mau o mataure whetaki ni ma kau hou e ki, just like what Anna said. Ka mau pehe atu pe koe ke whai he Siaosi, pe koe komite akakai ho mau loto. Koe mean, ko whakaamu ke kakai kono tonga ke nau whanongo. Ke nau whanongo ke tau Puloka lama koe ni, pe nau whanongo ke mea kone tala noa ke Siaosi, pe nau whai e nau whakafufua ki he kakai koe no tau pehena tau whalala ki ai. Pe ko ilo pe o ki Erican mahalo a misi he ne tala noa, tapu mo ia. Mahalo kone whakaukau he ka te lava to o ia pe o he's untouchable I hono vahenga se tita. Ko anga ia e whakaukau ki whenga mentality o tala noa ai taki kone ko a team. And maybe that's the case, who knows. Ka koa ia se tita mo e kutui. Ko kakai koe ni o vahenga Tongatapua. Ka pau o mo patoa mo oni. Ko ho o mo whakakaukau, ko mo loto, na e toka ia I he viso ne akilis Pohiva. To sivi I ho mo teu whiri. Ke mo sio pe ko hai ai whakafofonga ko ni. E alu whakafofonga te ke whiri ai, o ave viso ne, pe e alu ia, o whetake ni mama ho e ki, just like what the core team leader said. Maari a pito mo ne lau ko tau luepe, ko ni ko tawa wen ke crossroad. Ko tawa man ke crossroad, ne whae tala noa, pe ai mangahi mea, o ku ata mai me iai, pea o ku o, pea ko ate whakaapa lahi, me tala manu lahi, pea mo e toa ia I lau koe ni a whatai. Na hanga ko e Siaosi ko quote mai. Ke double up ho tau leta, ka tau let's go. Ko e taha ia I NGAAHI lea, na lea ki pe he tau Puloka lama ki mua, ko toa ia au pito I he taki ko ni, pea mo e sea kone o ko mite a kakai, I he anga ene whakawheanga I, mo e anga ene tala noa. Pea ko ni ko au ki ai he tana tau ilo pe hono loto, he tau Puloka lama whakamui, ene loto ke ne whakatahai. Pea ko ni ko tau pehepe, ko tau exhaust, ko toa all avenues, ke tau FEINGA I, ki ha mea e lava I ke tau whakataha pea koe ke lava. Pea ko tangane ia I he taki koe ni I he ene mea koe nei kout mai. Ka koe mea koe ki he tala noa koe ni ki he fo I teu kolosi koe ni ka ti Puloka. Ka uia I he hange koe na e ene au hataha he aho ni se tita hange koe na ko lau. Fo I taha he fo I pe angari vare lahi koe fo I freeze koe ia na e tō mai me he fofo o e sea o koa team. Pea koe ke te aha hau hanga koe lau. Let's be grateful ko tau ke ritpe ko tau mawahe tau tolu ia me he toi tala noa koa team. Ka tau tala noa tau tolu mo tau sio hanga ton tau toki mua ki ha mea o tau rei ange. Mo hangai whaunga te tau lava determine who's best ke hao
of represent mai e kakai me ko miti ai kakai ki he whiri ko ni no ve ma se te tamalo. Ai ka tu kai tai mini ana ko ki lau ko whakahoko ko mo tala noa ka ki lau tu fo ngata pe lau taha fo ke ako e sona tane mo me na whai ka nau kata mai ngata pe lau taha he hongo fulu ai a ko ki fika tu ana mo val a taha u a tolu ko ka pau e lere ko tai mini fo lere to taha pe a Siaosi pe mo komiti ka kakai pa ko tu kai tai mini ko se na ka fo na tole valo pe tonu pe kai. Valo ko si ma o mai ke na tolu to eni ai fanga ki vahe eni i. Ana ko hai me ke siofi i he taimini e tau kau e timi ko e komiti ai kakai. Ko hai ngai me ala lahi ke na hanga siofi i he. Oh, you okay, An? Ko ia e kau ko kapak mo loto ke mo kau mai po tala doa pe mo kau mai Talia tala tafu a futo oia we kai ke he kau se ni ana ha ngai foi makatu'unga anga ke I can't get it. Ape ke pehe tu ta wa ape ke gato. Pakamole atu ka whanoko. Hoia, oi whakamole. Kau afu asi I PEA ke siusi I lau manu Langa I asi e te ofa PEA a ke noa mo e kumanatu Wisa asi o tahua le matu mai he waha folau Tahine ofa ke Malo au pita ko ose ko kata famole mole ato. Ana ko ngahi mea ko ke tau siofi ko ngahi mea ke ne hanga o whaka tatu siai e tau whanonga atu ko he taimini ko hanga he mea ke nau sio ki ai whakamama o me ai kai fokasi I he foi step by step. Aia ko pehe ana ke tānaki atu ki ho whakakaukau koe na ke talanoa ane nai o ko pehe tonu au pita ho FOKOTU'U ko ia ki he ane nai ange. Kai I he taimi ta tau pe lele foi bea kono ko ke na ke talanoa mai ki ai ka I he tua poupou'i o ku kei lele pe a ngāhi savea. Ko pehe ana koe savea o ku mātu aki mahu inga au pito he koe mea ia e ILO'I e he komiti e kakai ILO'I e Siaosi ILO'I he kau whawhawhanga nau kau mai ki ai ko wheho nau to'unga I he ngāhi fo I savea ko e ni. Iene pehe, lele pe ngahi mea ko nuk whao he komiti, kai ki tawhaaki ko ni taha o ku lele pe ngahi savea, pe o ngata pe Tongatapu uruaki kai katoa, o au atu ki tahi pe mo vavao pe mo haapai. Ko pehe ka pau e lava ia, I foi mahina ko ni e ua, ko pehe ko futo ko ni lahi au pito ia e lava e ana. Ka ke talanoa mai ana, ke ngahi mea ke siofi he kau whawhonga, pe pehe ki he komiti, te ria na nau tatou sia e. Mala pito e se tita e. Ko tu se tita ko foi whakakaukau lele a pito e pe aku whaia I he ngai whanua muli. I he taimi ko te tewe ko ke whai ha whiriwhare a lea pe koe ha. O pau ke rak whai nau ngai savea, ko hiko nau whi mau koe ai loto e kakai. Sai, na tau whanua mai koe tau ko osi, ko tu whiha tala mai, aku e pau ke whai savea ina e tala mai whuke ai process koe a ngā no whiri o ha kau whawhawhonga, pe ta mai whai savea mo ha, pe osangi koe ha, pe ana e tau whaka amo atu ke whai mo whai umea koe a na ofi ke whili, whai mo whai umea koe ko hike tau, koe tau sel ke tau tau whi mau ke ma opo e anga a hono whakaukau I lelei koe e koa timi foi whanonga mai koe ia, mo whai mo whahingoa mai pia moe ke a umeko ke tau ni
ko oslava ke whakahingoa mai ko haifuai. Se tita, pia na e kai pe ki na response mai na tolu ia ki ha mea taha. Kora ko taimi koe toki ia ama ke tau ni, hange pe koe haloi e tau ILO'I atu koe, mo e tau whakaukau atu koe e ta e mau au pito ai ta whaakia koe ia. Kai ke foki, koe ngahi na nungai mo ngahi palopalema, o e nau whiri pe e nau tolu ke nau hoko koe poate.PEA. Sai, koe tau setu koe se tita koe ke fotu koe ne poate e kakai, piang mahino ka tau tolu, kua paulewa ke distribute ngahi whatongia ia ke kakai ko nau hilo toi poate, kai tuu tawatai ne kau whafufunga ke whaiho nau whatongia. Pea hei kale ke pai esa whafufunga, o hange koe nuk asimai koe he taimini. Toi hau pe e whafufonga Tongatapu ana ke whiria e Tongatapu raki. Aluia tu mehe o hau lewa ia exercise hono mawhai koe sea ia o koa team. Ko ia ia koe taki. Pea hau lewa ia mo ia ke nehanga ia o tāpalasia ko whafufonga i he tawhaaki koe. Pea e hanga koe ku whakaukau atu o peheni. O ku ke atamai lelei koa ai kakai koe ni ke nau hanga whakakaukau i ai mea koe na tau FEINGA tu ke ai he kai ke mauai ai lau malia i democracy e ne nofu koe i LOTO koe i whakakaukau koe o i timi. Kai ke foki o ku tau tānota to meheni o ki ai pe e kakai a misi i tua. Pea mo māteni mo haifua nau hanga nau tō FALE'I ki nau tolu. Ka tau whakaamu pe o ku keke nau te whanongo ka fo i le o kehe. Nau whanongo pe ke mea koe is about democracy. Koe hae mea kua temo ka alati. Koe mea ia e whai ahano whatu o i poate po koe hafua. Kai ke ko ho whehe ui koe hae mea e ala whakaala ala me iai. Ai e tau kau whafufonga pe koe tau kau pe koe poate pe koe hafua. Ke ua na nau wahangai mea. Tene wesia a tau whanonga e poate pe tene wesia ai whakaukau e tau kau whafufonga. Ke kau whafufonga se tita pe moi poate, koe mea koe whika raki koe te tau sia tuki ai. Koe tau hanga o koe tau situa pe me he mea koe no koko. Tau situa pe me he whakaukau koe ni oe toi ai ke tau toi negotiate mo misisika mo mea kato mea he koinga os mahino ia koe ke toi tali. Tau situa me he tau toi tala noa ke whakaukau koe. Ka tau hanga tau tau ki mua o tau whanonga mo i whakakaukau fo o koe tau hanga toi rebuild a democracy. He koe tau ko sina e holo pa au pito failed au pito pea se titare kai ke te ha ngā ue ia o i wisone. Sia pa kua au peeni ki he taimini ko lea maki pe he taki pe koe sea koe o koa team o kui mau ia ke affiliate ia pe moi hou eiki. Mo ka kai koe ke nau hanga na tō POUPOU'I visone. Mo ka kai koe o koe ke nau tui nau tō ke he visone ai patoa. Sai koe tau sota tō ke se te ka pau na ko ha lea ana o ha taki i nusilani o ha pati whatem ka ati nusilani tuhi whai pehe taim koe ia. O ku pehe he kouhi o ku ikai ke ne te hanga ia mamahi ai principolo pa moi value o patoa. Ko tonga pese tita o tau kei whakanai nai i ku tau kei hange ku tau o whakaheke heke pe. A hoko pe ngahi mea pehe tau whakaheke heke pe. Ko koe ngahi whanua temkarat Amerika, Australia, New Zealand, mo whewhua. Ko ne patoa mai pe hafoi statement, pe ko hafoi actions o kune hanga o tuku hifra principolo pe a moi value o hanga ue. Ai pāti ko ia. Ko mea kau whai ko hono tuku hifo ai pehe taim ko ia. Kai ke toi tāwe a mo whiunga he kuni hanga o mai mea o whihanga ia pa mo whakaukau ko ni. Kai ke he. Ko koe whakaukau ko ke tau whanonga. Whia mau ke tau build ai poate kakai i whakakaukau o democracy. O whia mau ke tau hanga FOKOTU'U e tau ngahi principle i whakakaukau o visone. Ta tau ngā unu atu ai. O tala noa ke kakai, whakamāmai ke kakai, sivi i ake kakai te nau kau mai ke tau kau whafofonga. Pea tau aluai pe ai, tuku ange visone ke ne hanga taki ki tau tolu, ka tau whanonga tai o hu ke whare whaulao. Na koha taimi pe en se tita, na koha taimi pe eni ke whai ai for revolution koe ni. Koe tau hanga o tuku ange, ai ngahi mea kotoa pe, na tau FE'IA mai moe he tau kuosi na tau ilo na i kai ha ane ngau e taha ke visone. Tukuange kotoa.
Ka tau whanonga tau tō pia tau hanga build te mea kotoa pe anta he visone mo whakaukau e te mokalati pe whakate mokalati e tau mea kotoa pe e tau rea e tau ngāue i he mea kotoa pe se ka tau whanongai. Pa ka tau ka whaiwhai anga o pure anga. Pe kuai hakonga o kau whafofonga kuna i he pāti a kakai te tau pure anga. Te tau te rau kau atu ki he whare whaulao. Koe haho nau rele i taha pa nau o whai. Ne ongo hange pe koe mea kou whawhai Siaosi, ne ongo e ne tūtoko tahe ngahi mea lai. Koe re mamahi i ai interest ai kakai. Ka kunihanga whakaho ata mai ai, ai lau maarie, o kunofu ai, ai natula moi mo uia Siaosi. Koe mamahi ai mea tatau koe nei whaihe ne tamai, ko hui koe kakai e whonua. Pe aku i kai ma ai patoa pe, ka ma ai whakaluku fua e whonua. He ka lelei e whaunga pule, e lelei e mea kotoa pe o tau whonua. E si ai corruption ni. Pe e malawa i ke mau e ngahi pouturiki. Ai pule ai lao, ai wahe tau, ai tariui ke he kakai. Anga whewhe ke tau o ato FEINGA, pe a moi koatimi ke tariui mai. A whare whaulao, pe a moi pule anga ki he kakai. Ka koe ke nau lawa tariui, ke kau poupou ai patoa, na e huinga e na hupi loto. Ka naka tala mai, ia maoma to tala i ko mau wahenga. Kau kai koe patoa ia ma ai wahenga. Na os lea pe a klis. Ko ia pe, e alonga o pe mahano ki wahenga, koe seo kitai. Koe mea kou tau wham, koe patoa ia ma ai whakaluku fua. Ia maho inga ki tau nofo tau tohe fui whakau kau koe ia. Mahalo pe ho mo tala mai koe kau maturity ki mo tolu. Ia kou hiko mo ngahi wahenga takita. Mahalo au pito PEA. Kau kai ke ho ata mai ai ha ngau ia mai whakaluku fua pa hu mate PEA. O whatatau ke visone. Ko tau mea ko tau pe e fuai me visone se tita. Pe ko yanga e whakaukau. Ka pau tau loto ke tau whakaala me ha mea te newesia e tau ngawe. Ko e tau mabahe me he tae whakatemokalati ke whakatemokalati tau mea ko tau pe. Pa tau tukuange tau te tokanga ki kua timu e hae nau ngai whakaukau. Tau loto lahi hanga mea na lauka Siaosi. Tau tui e ai pe aho. Neonga mahi me kona a ngahi tala muka. Ka koe aho koe a ene fisi mai pe a fua pe au hawhaka ofu ofa mai lena. Ka koe ki tau tui, hae a koe ui atu. Ki he kau patoa kotoa pe unau tui ke poate e kakai. Koe taimie ne tau whama opo opo. Koe taimie ne tau tuu whakataha. Koe taimie ne tau whakaha e tau ofa ke o tau whanua tupuanga. Pa mo e tau ofa he visone a Samuel a Crispo na ne FOKOTU'U ko hiko ki tau tolu. Koe taimie ne tau hanga whakahongai ai ngahi whainga taa nei fō mai tangata koe ni he tau e whamukutu. A hano ngāwe i ngāwe koe ni. Koe tau hanga o whakafoki ake e tau poupou kakato. Tau whetaki nima peko wheha whitu i mamani kuke iai. Tau whetaki nima o poupou'i ai poate e kakai. Pa mo hai e kau whafofonga e mai ki nau tō ki loto. I he loto tui, pa mo e loto, e malawa e he o tua ki ni hanga o puke visone, whakataha, pa mo e kakai koe ni, o kuna o mai koe koe poate ki nau tō e kakai, pa mo ki tau tolu kau poupou he ngai wheitu ko tō pe. O tau hoko ai, koe kakai o tau mū whakataha, o tau whaihano teke, o e visone koe ni, he ilo nai ha aho, o tū mo onga e visone koe ni, o lawe ai ha hako, o tau ngahi hako he kahau, pe malawa ke tau kui tau ongo, na tau whai ngā werelei, pa mai whonua, koe haki mea na tau ala teke ai, kau lelei he visone, pa mai whonua, pa koe taimi eni, o e tau whakamaa opo, koe taimi eni tau tū whakataha, koe taimi eni tau teke whakataha, ai visone koe ni e se tita, maro o pita. Pea koe ngatanga ia ho mo Pulokalama pea moi au titi ai ki he whia finito i pena e ongole le iatu a ngahi Pulokalama koia na e whao talo pea me he kamataanga e Pulokalama koia mo ana kori fifita a
ana fifita kōri whamalo atu kia te koe I he programa whaka ofa na ke hanga o teu I mā ki tau tolu ki he whiawhini. Whamalo whoki heni ki he kolopu ko ia a lapaha ko miti ngā oe a lapaha pia me ino o silani. Whamalo atu I he tokoni ko ia ko ngai programa whakoe ni ko ngai programa pe o ku nau totongi ka nau o mai whakahoko nau ngai programa I he reti o koe ni. Koe ko whamalo atu ai ko uhi ko ngai seniti ko ia o mo tātānaki o tokoni me ake ki he tau ngahi polokalama. Whamalo atu whakeni ke ni I koia na mai ho o mo tokoni ki he koe sponsor o he polokalama houa pia moe o whaanga a te whamalo lahi ka te mo tolu. Toi whamalo whoki ki he e tau kau tu'uaki. I he tuunga koia ki mua koia pia osi e tau polokalama o kou whampeke o atu ai tu'uaki koe ni. Ke te koe o ku ke whakakaukau Fie mao ke iai ha mea whaita, ke ne whaita I aho o ngahi oh wow, pe koe birthday, pe koe putu, pe koe hapeha whaahinga occasion o ko ke whakakaukau ke whakahoko pe ke fie mao ha mea whaita. Telefoni lewa ka simi whinau lati, I he whika telefoni koe ni ka pau ke hao ki peni pa ke hiki hifo, ia koe whika koe ni no usirani, koe noa uataha, noa nohiva, fitu noa whanoa, noa uataha, noa nohiva, fitu noa whanoa. Pe koho emaili pe kia simi whinau lati I he ofo o whani kwa kia whakaua ofo o whani wanoa I gmail.com ofo o whani wanoa @gmail.com Ko koe au ke whakakaukau pe koe haki whe amokaki I api I he mea whakaseni ti pe ke whi mao hao ki no lalahi pe koe no iki pe whanki no iki tala mai e si tale ki tupo ia pe me he South Pacific Loans ko ke osi mapu mai koe I he tari ko ia ai ka pau ke whi mao ki no a telefoni lewa ka si tale ki tupo I he whika telefoni koe ni koe noa valunge au valu hiva valu noa valunge au valu hiva valu ko e tau whanongonongo pētaha, ko e tau whanongonongo ki he e tau kalapu ko ia ai patoa no sila, o ka mana ke whakahoko I ahua whāpa te tau kolosia ke tahi ne tuaki laulo taha ko ia ai patoa no sila, ko Valerie Puniani. Malo pito se tita. Tako tu e osen te tau hopo hana teke o mai whaka ofisiare ka te au ke whai tuaki. Ka ihe ne pehe, ko hange koe lau. Koe whanongonongo kalapulahi e ni ia ai patoa no sila o whakahoko I he pō wawha o mahina ni aia e FE'IA ki Mangry ki he api o kolomotu aia ko mautolo ko toa pe o mo inu kawa ko tui koe ke mau sola ke toa sila koe ni ko teke lele mai pe koe halawai ne me kai ke hata hete ne miss efo I hala koe ni koe pepe halawai ne loto o kalani ko os ilo ko ia ko mautolo ko toa pe o mo manako ke heinu kawa o mo manako ke whanongo tā mea kai pepe manako ke sio ke koutou mo mea mai ke tau whiohi whawhiewhia mo whahaki tokoni ke tau movement ko tau lotonga mateaki te taimini. Ai e whai kalapuni I he pō wawha o Taliai, whai pe ke kalapu koe pe koe api kona kolomotu pe a koe whukalapulahi whukieni o kuiai ai pale e tolu, pare wha aki au hange ko talat mau pe. Ko ia koe pare wha ko au ke tau tina koe pare tolu, te maua te puaka mai mea ke pare iwa koe mea tatau pe koe pare uluaki, kai ke ila pe koe puaka e whiha o kuhanga he pare steni koe ne patoa nusila o mai ke fu pare uluaki. Ko ia ai koe whukalapulahi eni, pe a ko ia kotoa pe kalapu kotoa pe o klane unau accessible ke nau lava o mai he pōko ia mo mea mai ke tau whiohi, pe mo mea mai ke tau whawhiawhiai ai tau patoa. Ka pau ke patoa, pe ke tae patoa, koe whiohia koe ni koe whiohia o inukawa, o koe ke toi laua ha patoa mo hatu e mea koe whiohi a inukawa. Mo laka me ke ai e tūwa koutou lahi tūwa mo e pare, tūwa e mea kotoa. Ai koe kalapulahi, pe aku lahi e mea kotoa se tita koe ai. Koe ia pe ki tuaki ki he tau kalapu. Koe looking forward ki he
o tu mai koutou a ke po wa fase di tamano. Malo apito e valo. Pea koe mea koni na ngalo ki atu e valo. O kai foki pea moe mau kalapu a mau tolu. Koe kalapu kau fefine. Pea ku iai pea mohono ki tau a koe ki tau a tangata ia. Iai kalapu tangata tau a fefine. Pea kai moe kulupu kalapu kakai fefine. Tau a tangata. O ku pehe koe seniti koe e mau i he kalapu koe ni. Koe whakatau mua ia ke tokoni ki he tau kau whafofonga ki tonga. I he nau ngahi kempeini, ma nau ngahi whamore, ki he ngāu e ko ia ko amanaki ke whakako ai patoa. Ko iai o koe huunga ia o e seniti, ko ho tokoni ko toa pe, e tokoni ia ki he teuteu koe, ne o kia ngahi umea ko whakangafa aki no silani, ia koe teuteu ate ngahi banners, o ko iai ngahi, ma ngahi mea kehe whakamore pak mo os ilo pe ki mo tolu. Ko iai tokoni au pito a ngahi ofa ko e ni, ki he tau kau whafafonga ki tonga. Kai ke he mahalo koe osia a ngahi mea o ku manatu'i i he taimini, ka tau toi toki whailoake a pongi i he taimi, ta tau ai pehe le tio TV tonga, whakavaha apure anga. Malo apita ho mau mea mai i he poni, ka mau mea.